Mucemanio-ini uyu uria ugutafanitio ni gikundi giki urongoreirie gucokia riri wa kaunti ya Murang'a na makiria kunina kaimana unyui wa njohi na vangi. Wanji kuria wi kuria kianda maundu mari akamenya tukamenya maundu maria mama affectaga kana maundu maria mamahutagia na tukeyuria twi hamwe nao maundu macio tungihota kumasolve atia. Mere karau ngethe ni athathaurite mamwe ma maria mahete kaunti ya Murang'a ritwa rioru kuuma unyitikia hinya wa ciana nini ogwata gucokerera gwa ikundi njikirire mukana. Murang'a dependency ratio ni 70%. Todo 70% ni below 14 years na above 70. Koguo andu aria marahonia Murang'a na makamahe mbeca ciako ni 30%. Na 30% ya yari neo maranyua. Riu tungirega kwijikinga no tuyone githie twike 80% 90% tugakirora ku. Minister wa ugima wa mwire thiini wa kaunti ya Murang'a Joseph Mbai ni anikite ta miatu uria tuiritu nginya twa miaka 12 tugite na ciana. Between January this year and September in my maternity wards I have delivered teenagers between the age of 12 and 18, 4,636. Na hihi maithe ma ciana cia tuiretu tutu makoragwo maria 60% of those pregnancies are done by men who are above 20 years and about 55% are boda riders. No ahithuritie ati andu aria metainwo ona kana a nyumba imwe ni makoretwo makionana kimwiri na njira nene o hamwe na bara cia kimucii handu Murang'a yaroma. Nake mwambiriria wa gikundi giki niwe Alan Ragi ni ekirite mukonde ati mathina ta maya no mahuke. For we know the national government or county governments try to do as much as possible. It is important for people themselves to take the initiative. Either go to the government and say, can we be helped? And sometimes we only need the government to create that opportunity. David Karau ni muikararigite wa anyiti itemi hari guteithiriria aikari a Murang'a kuhurana na mathina maya. Tukorwo na champions aigi na champion ni kuga atiriri mundu wa Murang'a uraigwa no ahote kwirutira ateithia andu a Murang'a na hena njira nyingi mundu eguka ugakorwo we uge na uge mwena uyu na uge mwena uyu ungi tuhote gutambia uge ucio. Ni kigamono kia mwanya na kiria ni kia mbere thiini wa kaunti ya Murang'a kirongoreirie kurunga icuri cia maundu maria marahitana thiini wa kaunti no imwe ciacio hari airitu anini kuohanda unyui wa njohi na dawa cia kurebia o undu mwena na ke kwiingiria na ikundi ngananie. Ngerivotera Kameme TV kuuma thukuru wa University wa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Wambui Mwangi wa Wokabi.